Hatu pila jiyo sko ya Briew ubahop, ubayajan bat Blei, ubom syam layap kumbunyi, hatu mudur banyat lang ba ya jingim hakaway ke klimat, bat hakaway pat bandrong siya gabam jukot klam damat ya jingyam. Briew ubalaja no na kapatay. Da ka ba syudya ryngkat, ni da ka ba pinbuar, Henry damar la syam ya da Blei hi. Dan jingtap, dan mautap, dan jingput, tang kaburong. Kani kamde ka kanatang, kani kade ka Jingiathuhkhana Shaphang U Enoch. Briew ubala Ïaid bat Blei, bat ula syudya na. Henry udi manusya. Blei la ji di dan iyo siya diyan jong ki kandet tali gidukhat baka Bible ka ay hangi. Kumno ka jingim jo kakdaw, siya ki bakam kraw, ki bayade bat ki por bakadu. Kani kamde tang ka Jingiathuhkhana, kani kade ka jingsmen, ka Jingiathuh lupa, bat ka jingkular. Kublay pi barong, magkil sang bhai pi siya kani ka channel, bat hakani ka video ngan Shaphang U Enoch. Briew ubayat bat Blei. Bat klet pan like, comment, bat subscribe ya kani ka channel na kabenta ki video ki ban sawan. Kalam ka pinslam, tuminslang na. Slamba, shwa ba ka akan pengam ya kapatay. Slamba, shwa ba kaliang jong unwa kan limpat ya katudu jong ulum ararat. Ladal uway Briew ha kapateng kabahinyaw na du adam. Ka kyrteng jo kalong U Enoch. Ukun ksiyaw bakraw jo adam, lang ba ukun jo uset. Lakaya ha kapatay kaba, lanang hiyarski siya ka jing sniyong. Watla kijing tao kidang pinsawaya kijing itanat jong ka Eden. Henry kidok nuat jong ki Briew kilanang paja. Kiriyo kraw kila Ïaid bat kapatay. Ki angel kibala khat ki kun Blei. Kilastang banyakendu bat ki kun kan pay jong ki Briew. Kajing bam sap kalanang pur kum kading kabaklang. Bat watla ka taru. Hakani kapatay kabajanjar bat kabalatim. Kajing syay kalami. Uway Briew ulami. Ubalajit banumiyat hakalinti jong kajingle don bor ni kajing soro. Ulajit banyat baru Blei. Henry kata kamut ayu ka Bible ka iathuh tang kandet Shaphang U Enoch. Tang lightly ki dukhat bakongsan. Henry kini ki kandet kantian ki karan shibon. U Enoch ula Ïaid hok bad Blei. Nang ta dan syuk namar Blei ula shimno Lingba Genesis nunong basan dukhat pa arpusaw. Kani kamday tang kaktian poetry, kani kalong kabasisya. Kajingim jong Enok, kalong kabapins ko bahaya Blei, hadu balaaya ya ka kabaompat juyos ko. Ukalam yo iya kajingyap, kat bakiwe ki bat kiyap, kum Methuselah, Ïaid, Lamek, Henry U Enoch, syudya tuminyalek kam chiliw. Banyat bat Blei hakito ki por kamlong kabasuk, kamut kajing syakantan, kamut banlet persya ya ka culture. Kamut banyo iya kiba numla banyo bat ban dakaan kaba kamhalor. Ka kitabu juda ka ayangi ya ka jingtap kaba pala. U Enoch uba Henry no Adam ulit ulupa Shaphang jongki. Bed utray unwan ryngkat bat ki hajar ki ruku jong ban bisya ya baro. Skap U Enoch ulang unoy lupa. Hoy unoy lupa haswa Moses. Haswa Abraham, haswa kanu kajing tho na ka Bible. Henry kaway kalong kabatik na. Blei ula syim yu. Kaktian Hebrew balapanan kam haga kitab Genesis. Kalong lekap, kabamut, ban kini no, ban rano, ban syim kansan. Kalong kajuk kadur balapanan kam haga testament batamay, bapatay ya kajing rong no ya kabalang. U Enoch ulalong kadak kabaim. Kadur balay lupa ya kaba, hakaway kasni kanja ya borok ki Ïaid bat Blei hakajinget bat kajingkul. Da kajinget, lasyim no ya na kani kajingim, kanang ba amat ya kajingyap. Layaro ya kum ubapins ng bahaya Blei. Lingba Hebrew, linang bakatway, dekat basan. Kani kamsyam lalong kabaynong na kabenta kajingsup, kalong kabaynong na kabenta kajinget. Hakapatay kabarki ben ya Blei U Enoch ulangin. Daki spas nam hadian kajing penkelaktian jong Enok, kyrteng jo kan sapaw biang hakijing tho ki bapala. Ka kitabu Enok, kajing tho jong ki jiu hendai,
kabedap da kijung yu ipau ki angel bat kijung maham bakenja Blei bat lah kamde kabenta na ke kanan jong kajing thok bakuan Henry kapinpau haduk katno kapating jong Enok kalong kabedun bor haka lapen U Enoch ba ukiu leng ba ki bening balayalam da ki angel rangba usaki ya ka khat ublei ya kinong up bat ki patok jong ki angel ki balaham kat babuan na ki kilong kidak ki kuwar jong ki pensawa ya kajing maham hi ki ba ukres un ay hadian ki angel ki bamsham labat ya ki kerdan sen shahar jong ki ulabu ha kajing dum latte da ki kenjri pamjukut minsham mawjuda linong beningkong tukhat Briew Ketul kadukhat kapin kala ya ki kitapu Enok lajan kawe pakawe kakentian hatu kala penlong bau Enok ulayo I kambon banyak kabang ila panmut hatu kala penlong ba kajinglet jo u shabneng kamsham lalong tang kabainong Henry commission hatu lapin u ya kalawe ban maha mengi benta U Enoch umlong marwe dan uwe pat u Briew haka Bible balara im shabneng uta uday u Elijah baro arwet kila Ïaid ha kajingkuan baro arwet kila long kinong itulu baro arwet kila shashim klam damat ya kajingyang bad haka kitab jimpin pau arwet kisaki ba pla kipau haka por jong kajing janjar kinong itulu pa ki badan kabor ban khang ya ki bening ban sho ya kaperthe bol ki Briew start kinget ba kini kisaki kila banlong U Enoch bad u Elijah ki balawan pai ban pendap ya kakam juki ha kaperthe balik namar haga Hebrew lenong bakandai dekat ba arpenyo kaong labu ya ki Briew banyap shisien ladu Enok bad u Elijah kim sham layap satya lese commission jongki kampat long kabapurang lese u Briew uba layat happening unsayat sa shisien kaperthe Umta kani ka Jingiathuhkhana handai padan jingeti ayu batphi baro U Enoch pin yingi ba kalong kabala panyat pat ublei wat hakipor ki padum tam upen shisha ba ka jinget ka pensngo bahaya ublei bat ba ka jing ya jan bat usrai kamde tang haki pastor ni kinong ya lupa Henry kadon habaro ki bawat ya ulong kanuksa jong ki balashim no kita ki ban sharong no ha ka jing sawa jong katurai ulong kajing penkamau ba kajing kuat kalong kabakongsan ba ya kajing imjingi lapit benya da kabening ba ublei u ai bainong ya kitu ki bawat ya da kabaminat but ba hakawi kasni kitu ki bayat but ublei kiniyat sya kaburom kumu Enok ubalong kajing yathu lupan kajing khat kani kadi kayat kami hatu pin long gum kaperthe shwa kajing shlei da kababam da kabadi da kabam sutnyo ya kidak lani pinyat kumu Enok ubayay ne ubahusyar bat ubayat hakajing yade kabajan bat ublei ubayim namar kumba ulaja no hakwe kasni kumjuru kinja no kitu kibade kijong ukres naba utrai hi unwan hiar nabneng da kajing petang bat unrong no ini lambat lo kata kasni kansawan kajing kali kalong hatu pilong kibalapan kret lada kani kajing Jingiathuhkhana kalapan ki iaka haka doon wat jongpi wat pu iaka halade share yakani ka video shake Briew ki ba Ïaid ai ba ka Jingiathuhkhana Shaphang Enok kan pen ki yaka ding jong ka jinget hakani ka pating bundriong bat shwa ba pinlet skong pa ban subscribe yakani ka channel min se shampat hakawe ka video kuble shibol